लेरबदा अखोई से मणिपुर द लेरिबा अखोई से करी तगुदगी कनागी मखाद लेगे कर्मानी हिंगदगी हाईवे वखंड अखोई खनब नतना करीमद कोई उपाय लेते भारत सरकार हाईवे से अखोई रिकॉग्नाइज तौदे I say again भारत सरकार नकोने तौरिबा रोल से नकोई नकोई भी यंगबिदबनीना I don't recognize you मरम दिन नकोई वाम nganggani तौबना म तहनगनी मफम मरांग खंगत नकोई नकोई बे उच्चाइदना थंबा पुनमसे करी तमकता इन नकोई बे रिकॉग्नाइज तौद्रिनो हाईवे से मदिगु से एक्सप्लेनेशन पीगे मणिपुर बॉर्डर हाईवे से इंटरनेशनल बॉर्डर द लेबनी वेरी सेंसिटिव और मतलब ये इपाइपु हक्तंग द चेही चा कया द लान तौनो बखोन बद मदी जुक्त दि लोइखरे इंडिया गवर्नमेंट से यू क्लेम you are one of the largest democracy or democratic country yare pare yare orally adu amarom da nakoina tawriba se akoi su karam mong da nakoina thambigedage haiba se questions because we cannot tolerate any longer border the lady Assam Rifle who are those are they not puppet of the government of India नकोइना असम राइफल से थम्मब तारबदी are they really executing are they really performing their own duties assigned नकोइ मसे तौब्रा तौदन कोइ खंगब्रा खंगदब्रा करिगुमा असम राइफल थबक तौरे हाइबे तारदी बॉर्डर ngak poi तमत ममांग दे बीएसएफ नंगामी हौजिकना असम राइफल ngai hai करिगुना मणिपुर दे इंसिडेंट थोक्रिबे पुनमक्ता why Assam Rifle remain a mute spectators Why Assam Rifle, that the Director General, that fellow, P.C. Nair, how he supported the 𝗏𝗏𝗡𝗏 by saying that Manipur the drone Thadariba drone season report say it is not by the 𝗏𝗏𝗡𝗏, P.C. Nair. I'm asking you again and again, how dare you say it? You did not direct any kinds of instruction to your so many battalions, 45, 50, 60 battalions sitting in the light corps in the Shillong. What do you know that what we people are suffering here in my own erstwhile the foreign country and independent country, we people who are suffering it. Bharat Sarkar na koi Home Ministry makhad Assam Rifle na koi leibani. Chahi mangagi manungda ay marup na Assam laitong mamna takpi chahi mangai manungda Honorable Home Minister na masi Manipur ki koi insurgency ki issue solution में it is impossible when you cannot give any decisive decision namit ani dunang na phajana pangdal banin Home Minister NSN I am underground lady overground or underground in between this you may have so many discussions with them I have nothing to say NSN I am again and again time and again pointed out sumain tawdna 𝗏𝗏𝗡𝗏 terrorist ate lakna khote sumain tawri si tawri highway se time and again pointed out Bharat Sarkar आपका बहरा है क्या आपके कानों में ये आवाज नहीं जाते हैं क्या आप मणिपुरियों को क्या खून की अब होली खिलाने चाहते हैं वो तो खून का होली खेल रहे हैं करिए ना भारत सरकार ने कोई तौरी बसे so I don't recognize you न कोई हलन बसे न कोई कैम को न कोई तगदोरी के चही मंगाई मंग शांति पुरक पुतलाई न चही मंगा से मंग मिलिशिंग क्या न कोई हलन गदोरी से न कोई से कंट्रोल तो बंगम दर्दी you say that Manipur You are not under our control. बोलो उस तरह अब खुल्लम खुल्ला बोलो अकोई हराउ जगे चचगे we'll know that how to fight न कोई ने तौरी बस सुमाइन तो दना foreigners लाइव पुनमक नोने border the Assam Rifle थम्मे है रे what for that they are deployed there उनको दूर से जरा तमाशा देखना दूर से जो दर्शन करता है उसी को दूरदर्शन कहता है बोल करके वो आपको दूर से दूरबीन से देखेंगे वो तो आपका खुल्लम खुल्ला सबके सामने मोरे में जो इंसिडेंट हुआ आपका असम राइफल ने क्या किया होम मिनिस्टर जी गृह मंत्री जी हमारे भगवान स्वरूप आपको हम पूजा करते इसके नतीजा ये तो नहीं मणिपुरियों को जरा सर कटवा देंगे उनको जरा गोली का टारगेट बनाओ के मणिपुरी को वंश खत्म कर देंगे
ये तो नहीं भारत सरकार। मसिगुम्बन तौरेदब थबक से नोई तब से क्या विश्वास करेंगे आपको ऊपर। मतलब इनसे नायम ने से टाइम में अगेन पुथई समाइन तो मोशी तौरी शिग मोशी तौरी शी तौरी शी तौरी। यस इंडिया यू क्लेम दैट you are also involving in the geopolitics यारेगेने फरेने यारेने। म्यांमार से लगता चाइना की मुकुट ना तौरी पुन मुक्ति लोने तौरी। You know better your RAW or special bureau, what you call it, your IB or SIB, you know better it. If you don't know, then you ask the DIB, Mr. Tapan Kumar Deka. He will tell you. Then special bureau director, so many are there. Monia Harakani Luena. Kangan the queen a queen with Lambibo thing the Tambiba. Some Hairige, no border Nakpudi to crone. Manipur se lady a koi security won a queen people Namdrabadi Bharat Sarkar. Up kiss Kate Kamuli ho. Kadai the Gino, the queen a queen to Biri is a Kadi Chanbiri. 100 शेम सापने चलोई लंबी थोंग शेम की लुपालिशिंग करोड़ खर पीरे अधूरो शीघ्र में भी तो नंग लुपालिशिंग करोड़ क्या नंग हिंगन मंगंग देगे दिल्ली दे ले रिबन कोई मैं पुन मुक्त नोई नचा नसु पुन मुक्त लोने तुम न मांगो ओई शनु ऐ थमोई देगे न कोई इन कर्स तोड़ी नंग लंबी थोंग साबगी अधू तोबगी अधूरी कंट्रैक्टर में हुरा में हम ये कोई जनरल लोगे तो मंगतनी ने कोई भी हिंगन लो कोई भी प्रोटेक्शन पियो कोई लेबम पियो in our own country erstwhile country the कोई भी इंडिया थम्बी who are those चीन को की जो भारत सरकार आप इसके जवाब दो मैं कोई टेररिस्ट नत्र न कोई न पड़े हाई दिन मोसे साधु दो न चल लगा आद कोई ऋषिकेश आद कत ले दिन खोतन चंदोन चरबा थिन खोतन मोसे साधु ओलन दना लाइनिंग बन ओलन रबा इशागी कंट्री द इशा द पोक्चब अकोइबु न कोई सु नोरी यंगदबा न कोई सु नमधरगा थंबा न कोई सु अकोई फंगम थोप ड्यूटी अमत न तोबीदबा तोबसु न कोई सु पाप चेलब न कोई सु पापी ngakतनी आई कर्स यू मैं अपने दिल से अपना अभिशाप देता हूं देखिए 70,000 लोग कैंप पर किस हालत में इन लोग जी रहे हैं वो इंसान नहीं आप जब अफगानिस्तान से जब फॉरेनर्स आपको जो कुछ आते हैं उनके ऊपर तो इतने हमदर्दी कश्मीर के हिंदू आते हैं उनके ऊपर तो आप इतने इनको खातिर करते हो और श्रीलंका से जितने आते हैं मैंने खुद देखा रामेश्वरम में मंडपम में दशरथ में इतने खातिर लाखों रुपए इनको खाने पीने जाने सब कुछ अब देखभाल मणिपुर के लिए क्या किया आपने उनका घर तक बसाने नहीं दी उनका जीने तक नहीं दे रहे हैं या मच्छर की तरह यहां कैंपों में या मक्खियां मच्छर ये आपके मेंढक इन सबके बीचों में इन लोग जी रहे हैं न कोई ताबर न भारत सरकार न कोई ता दे दो न कोई नम्मेने तो बनत्रो न कोई पाप चेलब ngakतने अदु तौड़ी बस बॉर्डर तौड़ी बस अखोई इचनाउ सिंह चल अखोई लेपकनिंग मयाम चथोक चसिन तौब को दिस इज देयर ओन विल वी हैव नथिंग टू से एज एन इंडियन नखोई बु सेकंड क्लास सिटीजन नखोई बु थम्बीबा उसित्रिबा नोने तौनिंगबत तौलन होने तौबसे वी शैल नॉट टॉलरेट भारत सरकार नखोई तौरबसे कोई यानिंग दे नखोई तौरबसे मसे लाली नखोई तौरबसे नो मिंग अनि चिंग नखोनी येंगी आदि लाख पमी पुन मक्सना लाग जराम थंगन हाइरे एदलाई मिलिशिंग कुंकुंथा सुजले आई मोहिबु लाइक तमली बफीवरोन पीरी चेंग चाक पीरी खोले पैसा थारो अखोई द मी अनि लाखपत तंजादा मी हम मरी लाखपत तंजादा अति स्टेट के अति कंट्री के लाखपत तंजादा देन यू अप्लाई लॉ भारत सरकार अदु आदले 30-40,000 लाख ऑल ओके रिफ्यूजीज मयम टेररिस्ट लोइन ऑन ग्रह मयम पुन मक्तना तौदन मणिपुर द लंदारी ब खोली पुन मसे नखोई ngasi about suspension of operation द लेरिबा this dreaded criminal people कदाई चक्र के रिप्लाई नखोई पीबगम दे भारत सरकार के सिपाही लेबो बहु जिरी दिली बनोजे ताली वी आर गिविंग यू डेडलाइन ngasi नुंदिन बा मुन चलो CAPF अमदि मणिपुर पुलिस चलो नत्र को नोमिन काप के ने पुंखायम ये मनुंग लोइद्री ममा नोमी काप न जिरी दबो मी हाथ पा होरे जो मै था होरे कहां हो भारत सरकार कहां हो अदर न कोई ने आइन खनबदा आपके ये सब का चीन कुकी जो टेररिस्ट के साथ भारत सरकार ने आपका भाई बंदी में आपका हाथ तो नहीं मिलाया न कोई जानबो ने तो नहीं तो ननुई ले रे मेते पुनम हाथों के
लेब पुनमग से मसे चुमरने नोहे तौरिबसे शीगिब मियो मैम से नखोय मसे हिंगन मंगम्ब्रो वारिब पुनमक आई इशागी own erstwhile country foreign country independent country ओरंबा अकोई बे भिखा नीदुना कोई बे तौदुना थम्मीबा सेबो भारत सरकार मसे नखोने तौरिबसे मसे नो चुमरने नखोय अदुना सिंग हाइजरबदा नोइने तौरिबसे कोई यानिंगदे geopolitics te nogina Myanmar da mateng taunuba you do it but this should not have any adverse impact on us akhoi da masa awaba piroi dabani akhoi da awaba no thangna loi dabani kari tawak dum khudun awaba thong akhoi kari kai tawak tawge Manipur da liba Manipur punamak da citizen punamak na accept this chin cookie jo aap unko par lagam lagao उनको पर करोई करो करी न खोई तौदगे मसिन खोई दे इरांग म थोन खोई दे नुंदांग तुमन ब यादब से देयर इज अ क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी भारत सरकार न खोई ने तहोन बनी हाइबे थमजिगी ओके पाबु हुजिकी मतंग से ला कांदा खोई गी बॉर्डर द थोइबा हंदा की कनो तौरिबा इरांग से दा खोई गी मणिपुर थोइबा इन्फ्लिक्ट खोई गी कॉन्फ्लिक्ट से दा मसिसना खोई रीजन को ओरा काना इंटेंसिफाइड intensity se wangkhat halak pa yabagi yai kana lobra kamai thamidinge pabo jengyo surwala masi border sidi thoki gani masi yang thoki gani haibar thadi bharat sarkar na tasing harbad moina masi yenge or control tauge harbadi no man's land ge type ta kharga phajana moi tobungami Pakistan moi phajana yengmungami China ga India ki Ladakh ka khangdi amade khangdi yengba khop Arunachal Pradesh ki border khangdi ngak punnami Manipur thoi be se mase Bharat sarkar ge su interest kar leiba Myanmar se jam nakshan nabaga geopolitics makhui se makhut world gi level da moise rajniti khar sananing ba khotpa sano karim ta kaide akhoi gi leipak ta kahen ganu akhoi de khudung thiba thon gan asi appeal tani Myanmar koi ga phajana mari lenar mi mari lenegani lene da su yaroi अदु हाई हाइदना अखोई दे यम अवाब थोकपा अखोई दे यम अकाइब लाकपा तंजा दे भारत सरकार ना फजना मदिगे फार्म डिसीजन अम लोबियो हाईवे वातनी अदुना सेंग हारबदा मणिपुर द वारी पुनमक से ए संपतना हारबदा मतम से दोन यामदर मिनिट मरी मंगातंग वो फादर मारे अई मरुपन द तकपे समाइना इस फुल्ली इस एंडोर्स तौजगे जंबिउ अखोई मतंग सिगा अखोई मोट मानदब यादे 10 MLAs Ching Dagi Kaba, particularly Chin Kuki Jo, betrayer, traitor, you 10 MLAs or ministers, do you hear me? Nakoi ne tawri se chab na nang na lam sigalaga na punsi do noi nayum le daban koi sigala leiraga tolop sigi charga 5-star hotel dona tolop phanga khol leiraga nakoi na mukum adam mizoram de chatlaga no Manipur ge against tawri se no ikai bisir gus na koi khangdar bro na koi ikai bisir noi phangdar bro noi namai se kayam thage have the akoi na hairi senior makoi di yangbu mo de surrender tawgram ne already mo de Manipur ge MLAs not their betrayer Manipur के MLAs और का मोइने केने तो लोइन मा अकोई लोने surrender तौरे नोई नकोंग पाइदना नकोई ने तो पुने मक्तो लोइने यारे है दन अदु दी मणिपुर सरकार नकोई के दौरे मणिपुर लंगा लेडी ब्रो मणिपुर लंगा के दोबिरी मणिपुर legislative assembly what is your role me amna any government employees amna nui marini mangani tarani khudung chadna ana ek leidan karak tabatan jada government is ought to ask the explanation kari nang laktriba kari tawri nang pay held up toguni nang kari have reasonable ground pidna ai shoina na dana khotan leidan lakpangam dabani ai thap leidan okay justified over the halim ngasi thata ngasi chahi anga khoi gi chahi amma makhai henjelak pasumana tawruga makoine sigagi tolop charga makoine sigagi loina loot tawna pughraga madri civil track certificate 1952 the T keep jan hari nupa sinam but sinam masina chai shalamaga tawdni any chin kuki jo worldly or India la puna maklona ST gen title episode kochen huran pairana toro mapuna mak asi puna masin no nam thak to sagai ni na koise na koine ayo de aina tolop aina te state tabak toruga Nagaland gumga government tabak tormane tolop charaga if I go and spit ill of Nagaland government what you people will talk about me
जिस थाली में खाने खाते हो उसी में अब छेद करते हो हाई दिन नखोई द आमी द लेर मसे लोइन लेर मजे तम्मो मसे हिंदी अस नखोय इकाई दबा अदुदी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर साहब करी रोल नोय तो बिदोरिबा मणिपुर सरकार करी रोल नखोई सु मोई के तोलोप तो तंगाई फंगब नोय सु लोबु जाला करीगिनो नोने तरुयम My appeal to the government of Manipur, no, not appeal, government, you should do it. Not appeal, government, you should do it, Manipur government. 10 MLA cell police Manipur changhoi dabani. They're the betrayer. Indian Penal Code or Bharat Nyay Sanghita, Bharat Nagarik Nyay Sanghita punamag se MLA ki dil itar bane. Is there no 10 schedule in the Indian Constitution? No, tawlen mata tabu jabra yaro aduri yaro. You all 10 MLAs. Manipur government, Manipur speaker, Mukhi Changhalui Dabani, Lakpatar was so much a Pagadabani. But do you have courage to do? Nasi INDA in Sukam Teen and Nangi say Manipur Sarkar Skutan Kanabu. Karigano, what is the handicap on your part? Makui May Churi was say. Pare Chin Kuki Jo terrorists, Laktan Monato, the Koi Warau Dre. They are not Indian citizens. Other no koi the 10 MLAs and 2 ministers, no koi the Masi elect Tauruga, no koi and Nampu the card and a cotton Tauruga, no koi the Mugan, no koi who Chashalaga, no koi na Mukamu no make capsal, lagat capsal, the couple of Tori Punamas. You are guilty, they be punished. Number 1. Number 2, saying higher with them. Masi Tori Punamas, Bharat Sakargi, na Mokoina, koi the security period was say, okay, the security Hibakoi Amata late. Security pyramid are Chihima Makaisha Sigrumi Sekayam Sigribase. Ishana, we must equip ourselves, Manipur government, Manipur Sarkar, Bharat Sarkar, Mona Kubik, Kanmangam Drabanina, Manipur Sarkar Kutangan Bigano. Any citizen Manipur the Libapuna Masai self protections the Man and Nomi Kangde, Chai Kangde, Ta Kangde, Tang and the Pipe. Please try to don't impose such kind of restriction because you cannot protect Manipur government. The reason being the India government does not take interest. India government agencies, Assam Rifle Army and CFPF, they are against Manipur people. Manipur government, are you not aware of it? You open your eyes, Manipur government. You open your ear. Maduna Koi, Manipur police Kangde, security advisor Kangde, security advisor, sir, can I appeal to you? Are you in a position to protect and give the lives and the property and the protect of the lives of the Manipur, all this, the millions of people? Whereas in the Chin Cookie Joe, whatever they want that they are doing it, what is your role? I do not know. Security advisor, sir, you are the ambassador, you are the envoy of the government of India. Now the people are getting killed, that your own forces are being chased out from the Jiri. Is this the way? Now you look up there, sir. We appeal you, but if you don't do it, then we'll criticize about you, because there is a provision that we can criticize about you. We are not targeting you, but you cannot protect it. So you have to do it. This is my request to you. Manipur Langak, Yam Nadugam Chinghan Manipur police or Manipur security people, Nakoi Kadino Nakoni Tauri, Nahoika Tamnakar, Lirgan Toning with the Tobudi Aroi. Go to hills, catch them up. Manipur Liberal Prajapulama Ishag is self-defense tamakta legal or illegal. What do you mean by illegal? When the government of India cannot protect, Manipur government you cannot protect, Manipur the level security people that you cannot protect, then I must equip the legal or illegal any arms to protect my lives. Am I wrong? Definitely not. Manipur Langak. Manipur Langak, you have to defend your own state, your erstwhile, your foreign country, your motherland. You have to state. Don't depend on the India government, Manipur government. I am telling you again and again. They are not helping us. They are not restoring the peace and tranquility. Day by day, we are suffering it. Okay, now it's 1.5 years. Any kinds of weapon, anything you possess it, so what? Government of Manipur na koi kan mangam bro. Government of India na po kan to bidre. Today ay kanajing ligini. Ay should no may akoi gi LMG khangde ama khangde paire isu hingnan isu to bata. There should not be any kind of contraventions of law. What you think Manipur government and India government? Aduna koi me mot manasi politicians.
don't play foul at this moment. Ako taba phangi chumi chumde khangde kana no chalaga chief minister lauthok chief minister biring no naladu hundu to who can protect you? Are you in a position to protect? Don't fight each other like a child, and don't try to grumble your positions. Nokoy ma'am loina managadamne INDI the lady Punamaksu, Manasi, Manipur country, then you come to the election, then you fight. You become a prime minister of a erstwhile nation, Manipur country, not chief minister. You become a prime minister of Manipur. Closing the map of Mungisu, Kamukamai Tambini. Jimbu, Manipur Lengak Soli, Manipur Lengak, Shon Besimapang, Kalangi, Habitar, Deo Prajam, Komiam, Luinam, Motmanaba. Chin Kuki Jodi, more the terrorist group the Moy Loin Chan Grebani. Makui the Manipur citizen Natti, Manipur citizen Oivatar, the Manipur Tugaiba, Manipur Akaiba, more highway the Bunny. Other than the Manipur the out Oigrabne, this 10 MLAs or ministers. Nasaiku Marupani upon behave the a quick community, 35 community among the 34 community lady. 34 community Akoi Masako Motmana the Vajati. So example, Major Chang, Nagai group se lady. Akoi the Major Chang or minority or majority hai wahi leti. Akoi the every citizen of Manipur, the Liverpool say they have equal rights. Akoi the no Bihari Kangde, Bengali Kangde, Muslim Kangde, Chin Kuki Jo Akoi Loina Kalam money. Adu Toriba Chin Kuki Jo the Modi, they are betrayer. They be expelled. They be sent out from Manipur 1951 matung dalak papunama lone thadokadamne number 1 maduta santi lakadamne aduna du sagai kuntra mari leiba akoi mese mot managadamne Manipur does not belong to Meitei alone. Manipur belongs to you all people. Mase akoi ate community puna mase akoi khangadamne Naga Kuki ki tonar potanjada Meitei community haiba leiti. Manipur government had to intervene. Manipuri में हम पूरे लोने चंगी नकन पूरे को तैशन न बहोने. हालांकि मतलब नागा community कर थेंग न थोड़े. अदो मोई मंगजों न थोड़ो मध्य अमुक सब परम गदा बने. मसे अकोई द मणिपुर है बिसे नागा गिलम कुकी गिलम और कुकी कबुई गिलम और दिगी सुरबाला गिलम आई गिलम माहिबिलिटी. Every place, every district or every subdivision, everybody has equal rights. Okay, punna hing minadori bini, chahi cha kaya digi noko ni hingai base, chahi lishin kaya digi hingminari base, aduiti awana pun mukulo ne saruk jami nagadabni, all cohesively, closely. Ako mayam punam amat tawina charo maru tanatana history di puari bho ako loy na ako nga siya bho lady lising kaya digi lising trying to di ako puari ako history laking lady. We can fight it, provided ako mayam loy na mot manabo. Adi quite a lubam na. Ako ida tori base power struggle nama. Power struggle se ne quite a luri base. Haji matang the mukang bomo tori koli mitara mapan haidi karino chumra chumdabar got no seat. Assume tabak samas ikaining I was a tori the bani. Mokoina torok pataba sarok moko lumchat pataba, Mokoina pamunamasi matan munadri moshilani shigere tauruda dona. Lepaksa kanan mayamprum luina including INDIA. Punamak jaunam, CSS punamak jauna. Akoi punamak ati sagi punamak se jauna Manipur se masi matang se kalhogudabani kalhogdabadi Manipur se machet tagadabni. Masi mana hong ma chawba mana sigi party ni sini sigini aini CSS sigini sini akoi amata loridabani. Akoi only one. We were one. Let us be one. And let us also be one. Hai bese mase koi pan me tham gadamni. Adu tamak naga chief minister ke amlermi. Kuki show in maji aidana moina mabu param mata arabadi. Ajita koi gyantare kuki sahab noi ma'am. Chin kuki jo. Na koi sho uhenge hede no koi oyu ya dabra. Na tun mina pam dabra aduni. Alimuddin chief minister amuke MLA amka uramdo kanan chief minister uhenge ne. Akoi the Meitei land or Kuki land, Mijo land haibel leitene. Na koi the 99.99% na koi the 1704 matung na lak papuna mag noi ayam de Chin Kuki noi lone refugees ngtani ne. How can you say that Manipur belongs to you? You don't belong to Manipur at all. 1704 the late Chorachan Maharajan nungshi bidigi noi micheni chahum tang noi lamka kane thonjeli budu Chorachan pur tholi mapam du noi Today you have multiply in the millions on
You have migrated, you are refugees, you have become terrorists now. Okay, You are Babu. antagonizing Manipur. You are trying to destabilize the Manipur. So we treat you are a terrorist. Okay, Don't Babu. come back to Manipur. Okay, okay.